Khur Messi ka trofi ke basau pruh new mentah ke step haka karir ke Jong-u. Kabadang apru ia ka trofi ke basau pra haka final ka MLS Cup playoff. Kata hadin bagi entar Miami kelalaban penlimno ia ka New York City mentah ke step haka final ka Eastern Conference dah hadu san la wekor. Kum taru Messi ulatam ya urnado hadu kadway teligi trofi namar urnado dang yok khur tang lai punru teligi trofi ka karir ke Jong-u. Kadba Messi pat ulai yokur hadu sapun yo teligi trofi. Tang haka klub entar Miami Messi ulai yok ban khur hadu ulai teligi trofi kata haka likop ka supporter shield bat mentah ke step haka Eastern Conference Cup. Tang mar syukut ke jilikai bala job ke entar Miami ya ke New York City haka ni ka final Eastern Conference doi ka kemi jong Messi ka Celia Maria ya Messi bat haba pej i kumbale bahe kirang lekai ke entar Miami haka basdang jong ke jilikai bakleyo yellow card nadu ka menit ka ba ar poa ka taru lingba ka jing ya ainia bat referee Henry da ka jing yo ban tap bun kol ke entar Miami kelapin jem knap wap luap ia ke New York City. Kum taru ke entar Miami kepada ke champion ke Eastern Conference kan sekun persya ke final ke MLS Cup playoff. Persya ia ke ladu ke Western Conference lakan dari persya ke San Diego lane persya ia ke Vancouver White Cup. Lada kan ia kendu persya ke Vancouver White Cup. Kum taru Messi uhap ne kun persya yau Thomas Muller. Da san la wekol ke entar Miami kelapen limno ya ke New York City ka final ke Eastern Conference menta ke step bat ke ban sekun ka final ke MLS Cup playoff. Henry Yorese kan long ka ba ya ke entar Miami ledakan ya kendu persya ke ban ke bar White Cup ka tim ke baklan bha ka Western Conference. Henry ke bala penkemen ya kinong kersian ki fans jong Messi kadai namar ba menta ke step ha ka jing lekai persya ke New York City Messi ulayo ban thawe ka world record sendon ha ka history jong ka football ka bala penpra ya ka record jong Ferenc Puskas ha ka jing yo buntam ki assist namar Messi menta ka karir ke Jong-u ulayo saus pa asan teli ki assist ha ka ba ulayo ka way ka assist menta ka step. Haka baya kan ek record la bat la slam da orang lekai ka Hungary bala kladno Ferenc Puskas ublayo saus pa saut liki assist. Henry menta ka step Messi ula pinprano pum ya ka record jong Ferenc Puskas ubla simpas da saus pa san liki assist. Ti tungen sepej haka wipat ke video haka final ke MLS Cup playoff la ke entar Miami kenya kendu persya ya ka San Diego lani persya ka Vancouver White Cup. Bat kat no tarik kandai tengin sepej haka wipat ke video ku Blashball.